Moderna, brza i puna korisnih funkcionalnosti. Bloxy je moja preporuka za najbolju WordPress temu koju možete da instalirate na vašem sajtu. Pa, hajde da počnemo. Tokom godina koristio sam mnogobrojne WordPress teme, od kupovine na Team Forestu do godišnje pretplate na Yoteam teme koje izlaze jednom mesečno. Ali od kada koristim Elementor, koristim besplatne teme koje su tu samo da mi pruže osnovu, a sve ostalo radim kroz Elementor. Danas ćemo zajedno proći kroz najbitnije opcije koja pruža Bloxy tema i pokazat ću vam zašto je ovo tema koju koristim za sve moje projekte. I budući da ima jako puno opcija, ja ću se danas fokusirati na one koje meni najviše znače i na one opcije koje zaista ovu temu izdvajaju od ostalih. I ovo su 7 stvari koje treba da znate o Bloxy temi. Ima fenomenalan header i footer builder, ima lep i modern prikaz članaka, stranica i kategorija, zatim ima veoma zanimljivu funkcionalnost, ona sticky header koja je danas veoma popularna, ima odličnu integraciju sa WooCommerce dodatkom i još gomilu nekih dodatnih funkcionalnosti koji zaista znače kada pravimo online prodavnicu. Zatim ima super live pretragu gde možemo da tačno i odredimo šta tačno da bude u toj pretrazi i bez da moramo ponovo da učitamo tu stranicu. I ono što je meni jedna od najbitnijih stvari jeste da se ova tema zaista jako brzo učitava. Kroz neka moja istraživanja, kada sam poredio ovu temu i Elementorovu zvaničnu Hello Team, koja nema nikakvu stilizaciju i nikakve funkcionalnosti, znači bare bones, samo je tu da pruži temu, zato što moramo da imamo WordPress temu, razlika u brzini učitavanja je bilo 0,02 sekunde. Tako da ova Bloxy tema je zaista napisana jako dobro, kod je veoma kvalitetan i koristi neke moderne tehnologije i programske jezike. I hajde sada zajedno da pogledamo svaku od ovih stavki. Bloxy temu možete naći na zvaničnom repozitorijumu, tako da ako odemo na Appearance, pa zatim Themes, možemo ovdje u pretrazi da kucamo samo, to jest Add New prvo, i onda ovdje da kucamo Bloxy. I znate da teme koje su na repozitorijumu, da su pregledane od strane stručnjaka i da su verifikovane. Tako da ćemo ovdje ići jednostavno Install i ja praktikujem za svaku temu koju instaliram da instaliram i njenu child temu, za svaki slučaj ako budem kasnije dodavao nešto koda, tako da kucate samo Bloxy, child team, prvi rezultat je njihov zvaničan sajt i ovdje gde piše here možete preuzeti tu Bloxy child temu, ja sam već preuzeo, tako da ću ja ići još dodatno upload team i sad ćemo samo odabrati Bloxy child, instaliramo nju i ovu child temu ćemo aktivirati. I čim budete aktivirali Bloxy temu, vidjet ćete da vam on traži, to jest preporučuje da instalirate i Bloxy Companion. To je jedan dodatak koji ide uz Bloxy temu i pruža još neke dodatne funkcionalnosti i ja je instaliram na svakom sajtu koji ima Bloxy. I sada kada smo instalirali dobit ćemo ovaj lep prikaz. U suštini Bloxy kao takav nema posebnu stranicu sa opcijama, već koristi WordPressov customizer, ali ovdje možemo da nađemo neke zanimljive opcije, još dodatne. Ovdje je na primjer prečica da možemo da skočimo u customizer na ove sve opcije. Zatim imamo ove starter sites i možemo da ubacimo nekih od ovih demoa. Zatim imamo zanimljive ekstenzije, na primjer ja volim da instaliram ovaj cookie consent, ovaj sajt koristi kolačiće, zatim MailChimp, još neki dodatni widgeti i tako dalje. Ovdje je preporuka nekih dodataka, ja na primjer sam instalirao dodatno još Elementor i Bloxy ima jedan od najlepših prikaza za ovaj change log, znači te promene koje oni uvode, da li su u pitanju neke nove stvari, da li su popravili nešto ili su ažurirali neke opcije. I ovdje imamo za temu i za companion taj dodatak. I ovdje veoma često posećujem ovu stranicu da vidim šta ima novo sa Bloxy. I ovo je zaista jedan od najlepših prikaza ovog change loga, jer oni su najčešće onako veoma dosadni i šturo napisani. I sada ako odemo na ovaj starter site, ja sam već instalirao, ali sada ćemo ponovo instalirati ovaj demo, kako bismo imali neki sadržaj koji možemo dalje da manipulišemo. Odaberemo page builder koji ćemo koristiti, u ovom slučaju je to Elementor, i on ovdje kaže šta još treba da se instalira od dodataka kako bi mogao da prikaže tako nešto i idemo samo install. I sada kad se završila instalacija, možemo da odemo na Appearance pa Customize. I ovdje ćemo dobiti sad ceo taj demo na koji način izgleda.
Ono što bih ja izdvojio za sam Blocksy jeste da imaju veoma zanimljiv i inovativan ovaj header i footer builder, tako da ako pređemo mišem preko ove header ovog dela, možemo da kliknemo na primjer na main row ili na bilo koji od ovih elemenata. I ako pogledate dole, imamo 3 reda i ovdje imamo social, to su ove social ikonice. Zatim imamo logo je u sredini, search, account, cart, imamo pretragu, nalog i ovu korpu i dole imamo menu. Tako da možemo, ako se sada vratimo ručno nazad, znači odaberemo header i onda ovdje imamo različite elemente. Ja, na primjer, veoma sve češće se radi da imamo, na primjer, dugme i možemo da privučemo, na primjer, ovdje dugme i da ga stavimo. I ne mora da bude download, mi možemo napravimo da to bude neki broj telefona. Pogotovo ako neka tehnička podrška ili ako neko poručivanje putem telefona ili tako nešto, možemo da napravimo da to bude dugme. I možemo naravno da biramo stil kako će ono da izgleda, koje će veličine biti i možemo da dodamo URL. Ako je telefon u pitanju, možemo da stavimo tel, 2 tačke i zatim kažemo +381 63 555 444. Na taj način, kada neko klikne preko mobilnog telefona, moće direkt da pozove. I ovdje imamo još dodatni dizajn, možemo na primjer da izdvojimo da to bude ova žuta boja, a na hover da bude neka tamna. I tako dalje. Tako da, hajde da bi malo ovo, ipak mi se sviđa da ne vriše toliko to dugme, vratit ćemo da ga bude ovako. Tako da, na ovaj način možemo da prevlačimo i da namestimo header kako nama odgovara, ili na primjer možemo da stavimo gore informacije, evo možemo na primjer da prevučemo ovaj HTML deo, možemo ovdje da kliknemo na sam element ili ovdje. I ovdje možemo da kažemo na primjer adresu. Na primjer, ovako nešto, odemo na dizajn i možda smanjimo malo sam font. I na taj način možemo da gradimo. Sad, na primjer, vidimo da ovaj deo siv, a ova dva su bela. Možemo da kliknemo na ovaj baš top row i dobit ćemo opcije za ceo taj red. I možemo da odaberemo, na primjer, dizajn i da kažemo da je on skroz, na primjer, da bude taman. A onda možemo da se vratimo ovdje na tekst i da promenimo tekst da bude naravno beo. I na taj način možemo da izgradimo bukvalno kao neki mali page builder za ovaj header deo. Gotovo na isti način, ako odemo skroz dole, funkcioniše i footer. Tako da ako pređemo ovdje mišem, idemo na primjer edit, dobit ćemo ovaj footer builder koji ima ovdje malo više kolona, zašto footer generalno često bude kompleksniji, ali isto tako imamo top row, middle row i bottom row za ovaj, na primjer, copyright i možemo da kliknemo na svaki od tih elemenata. Ono što je isto bitno napomenuti jeste, kada, pogotovo za header deo, jeste da imamo, ovdje možemo vidjeti kako izgleda na desktopu, na tabletu i na mobilnom telefonu. I sada ako priđemo na mobilni i sad odaberemo ovdje ovaj main row, dobit ćemo ovdje drugačiji header builder, zato što je u pitanju mobilni telefon i onda možemo da vidimo ovdje je trigger, logo, kart i onda trigger, logo, kart. Ja veoma često volim zašto većina ljudi im je primarna ruka desna i onda volim da taj trigger bude sa desne strane, a možemo ovaj kart da stavimo sa leve. I na taj način će se promjena odraziti ovdje gore. I naravno kada kliknemo na pojedinačan element, možemo na primjer u ovom slučaju da promenimo vizualno kako izgleda to dugme, da li će da bude outline ili da ima solid pozadinu. I ono što je veoma zanimljivo, pogotovo kod sajtova gde je ciljna grupa nije toliko možda tehnološki upoznata sa nekim stvarima, i onda imate ovaj trigger label i onda možemo napišemo ovdje navigacija. Kako bi oni znali, ako kliknemo ove 3 crtice koje ne znaju da je to neki hamburger meni, da šta će se desiti. I možemo da biramo poziciju da li tekst da bude sa leve ili sa desne strane. E sada kada kliknemo na tu navigaciju, ovdje imamo taj off canvas deo, panel, meni, koji možemo da kontrolišemo ovdje. To je, na primjer, karakteristično za mobilni header builder, tako da možemo da kliknemo baš na off canvas, ovaj deo, i možemo da biramo šta će biti side panel, znači to je ovako kao panel, ili kao modal. Znači ja kad kliknem ovdje, on bude onda kao ceo pop-up. Ili da bude sa leve ili sa desne strane. Tako da ovdje imamo te opcije i još imamo opcije za dizajn, koja će biti pozadina, na primjer, kada kliknemo ovdje, koja će biti pozadina ovdje, i imamo ovdje šta je sve od opcija. Znači imamo off canvas menu, imamo social, znači ovo je navigacija,
i ovdje imamo ikonice ka društvenim mrežama. Tako da ovdje možemo isto da ubacimo, na primjer, dugme. Ako odemo korak nazad, evo ga, button, i možemo da privučemo i dugme. Ili možemo, na primjer, da odaberemo skroz neki drugi meni koji će biti posebno samo za mobilni. I na taj način da smanjimo možda konfuziju ako imamo jako veliku navigaciju, što nema smisla na mobilnim uređajima, možemo da odaberemo skroz drugu navigaciju da prikažemo na mobilnom, za razliku od desktop verzije. Tako da i ovdje isto imamo 3 kolone, 3 reda, ali treba budemo veoma obazrivi na mobilnim kako koristimo taj prostor, jer je prostora veoma malo. Tako da ovo je fenomenalni header i footer builder koji nam daje zaista puno opcija kako da izgradimo ove dve veoma važne sekcije na sajtu, a sve više i drugih tema sada usvaja ovakvu vrstu prikaza i funkcionalnosti u svojim nekim najnovijim verzijama. Zatim ako pogledamo, na primjer, neke statične stranice, ili ajde, na primjer, da vidimo blog, i ovdje sada možemo vidjeti, na primjer, kako je prikazana jedna kategorija, na primjer, za blog, i ako pogledamo ovdje među opcijama, vidjet ćemo da imamo blog post, imamo categories. I sad ovdje možemo da odaberemo jednu od nekoliko veoma zanimljivih prikaza za sam blog, da li je ovaj grid, da li je ovaj kartični prikaz, ili, na primjer, ovaj enhance grid koji je jedna od mojih najmiljenijih, gdje ide naizmenično, ide 2 kolone, zatim 3, pa ponovo 2 i tako naizmenično. I za svaku od tih, ajde da se vratimo na ovaj klasični grid, možemo da imamo opciju card options. I sad ako pogledamo kako je ovo nameštena ova jedna kartica, možemo da vidimo, imamo 3 posta po redu i 10 da ih bude ukupno pre nego što krene ovaj pagination. Ajde, pošto ih je 3, ima logike da ih bude 9, kako ne bi imali prazan prostor ovde. Evo, sad je mnogo ovo urednije. I možemo da biramo. Imamo, znači, ja želim, na primjer, sad ide kategorije naslov pa slika, ja želim ovaj featured image da ide prvo slika, pa onda cijel ovaj tekstualni deo. I samo prevučemo ovo gore i dobijem skoro drugačiji izgled. Zatim možemo, na primjer, ne želim da se vidi autor i datum, možemo samo da pritisnemo ovo oko ovde i onda se te opcije neće vidjeti. Ili, na primjer, za svaku od ovih imamo strelicu ka dole i možemo da biramo, na primjer, u ovom slučaju koliko teksta da bude prikazano, ja želim da bude 20 reči. Tako da možemo da biramo još neke dodatne opcije. Tu i na taj način da stilizujemo svaku od ovih kartica kako će izgledati. I naravno imamo još razmak između samih kartica, na primjer sada je stavljeno 30 piksela, možemo stavimo 20 i imamo naravno kao i u većini ovih opcija, imamo ovaj dizajn, pa onda možemo da menjamo boje ukoliko je to potrebno. Tako da, veoma slične opcije imamo i za, na primjer, single post. Ako odemo, na primjer, da uđemo u neki članak, možemo da biramo kako on izgleda. U zavisnosti od toga kako smo napravili članak, da li je napravljen kroz Page Builder ili Gutenberg, možda će oni preuzeti neko od ovih funkcionalnosti, tako da u zavisnosti od toga da li se kontroliše kroz sam WordPress ili kroz neki Page Builder, će ove opcije imati više smisla ili ne, ali ovdje možete naći, znači, da li da bude širi prikaz ili uži, kao na primjer na Mediumu, da li da bude sa sidebarom, ako koristimo sidebar, trenutno nemamo nijedan widget postavljen, i post title, znači na koji način da bude prikazan. Ista stvar je i za pages, na primjer ako imamo about us stranicu, gotovo su iste opcije, znači da li bude uži prikaz, širi prikaz i tako dalje. Zatim ćemo pogledati sada integraciju sa WooCommerce-om i ako odemo na shop stranicu i ako imamo instaliran WooCommerce, ovdje ćemo dobiti WooCommerce opcije i opet, pošto je u pitanju taksonomija, imamo Product Archives i ovdje imamo slične opcije kao i za članke. Znači, u ovom slučaju imamo 2 različite vrsta prikaza za ove kao kartice i isto imamo koliko kolona u koliko redova pre nego što krene ovaj pagination. Zatim imamo card options, malo drugačije opcije, na primjer imamo sada ovaj star review, star rating, ja na primjer tek je shop krenuo, nema još uvek neke recenzije i ocene, ovo možemo da isključimo i ove zvezdice se neće prikazivati u tim karticama. Ono što je zanimljivo i što ćemo možda promeniti jeste slika i možemo da biramo proporcije. Možemo da ostavimo na original ili, na primjer, ako je proporcija 4x3 u zavisnosti kako je fotografisano i kako je kropovano većina slika,
Tako možemo da prilagodimo, ili na primjer 16:9, 2x1, ili možemo custom pa da kažemo 600x400, na primjer. Ali, pošto ove fotografije su rančevi i tako su postavljeni vertikalno, ovaj original je skroz dobra opcija u ovom slučaju. I naravno možemo podešavamo boje, koja će veličina za sam naslov da bude i tako dalje. Tako da ovo su neke od opcije koje se nude za sam WooCommerce. Na primjer isto imamo Page Elements Shop Sort, to je ovo sortiranje ovde koje vidimo. To možemo da uključimo ili isključimo i prikaz koliko ima rezultata, isto tako. U nekim većim shopovima možda želimo da prikažemo i sidebar, pa da tu uključimo različite filtere po ceni, po kategorijama, po atributima i tako dalje, pa možda ima smisla da prikažemo i sidebar. I obratite pažnju ovde kada imamo da uključimo i isključimo da li se pojavljuje ova strelica. Ukoliko se pojavljuje strelica sa desne strane, to znači da imamo još dodatne opcije. U ovom slučaju možemo da biramo sidebar sa koje strane da bude, leve ili desne. I naravno pagination, da li želimo da uključimo i isključimo, znači ova stranica 1, 2, 3, u većini slučajeva nam ona treba da bude uključena. E sad, imamo dodatne opcije i za sam proizvod. Ako odemo na stranicu proizvoda, opet, da li da bude uži, širi prikaz sa sidebarom, u suštini najčešće će biti ovaj normal vid. I ako imamo više ovih slika, možemo da biramo na koji način će biti prikazano ovako klasično horizontalno ili vertikalno, što je onako isto zanimljiv prikaz, pošto na WooCommerce je uglavnom ispod thumbnaila. I iste opcije imamo za same slike na koji način da budu kropovane, kao i malo pre što smo pokazali. I ovde možemo, na primjer, add to cart, dugme koje širine da bude, za sada je 100%, mi možemo da napravimo ako želimo da bude drugačije. I imamo, na primjer, star rating, smo rekli da ćemo da isključimo. Tako da imamo još bitne opcije ovde za related. Ako odemo skroz dole, related and upsell. I ovde ono što možemo da kontrolišemo jeste gde će ono biti vidljivo. Znači, pogledajte još ove proizvode i ovo kad je plavo i vidimo ikonicu za monitor, znači da će biti prikazano samo na desktop uređajima. Ako ja pređem na tablet ili na mobile i odem skroz dole, znači nema, ide opis proizvoda i kraj, ne postoje ove, ali možemo uvek da uključimo i evo sada se i na mobilnom vidi. To opet u zavisnosti od svojih nekih potreba. Tako da, i još jedna zanimljiva opcija je ovaj sticky summary, to je ovaj tekst ovde. Ako je, hajde da vratimo ove ikonice, da bude horizontal. I sad, pogotovo ako je kraći ovaj opis, možemo da stavimo sticky summary i onda će on biti fiksiran. Dok god je visina ovih slika, ovo će biti fiksirano u pregledu. Tako da, to su neke od opcija za sam single proizvod. Imamo checkout page još, možemo staviti, na primjer, pošto ukoliko veoma često prodajemo fizičkim licima, možemo odabrati da ovaj company name, evo sada kada smo ovdje company name, da on bude hidden i veoma često u Srbiji se ova adresa, druga linija za adresu ne koristi, tako da možemo address line 2 isto da stavimo da je hidden, a broj telefona je preporuka da bude obavezno polje, pogotovo ako šaljamo kurirskim službama, obavezno da im dostavimo broj telefona kome šaljamo. Tako da ovde nemamo preterano mogućnosti za customizaciju, ali možemo malo da unapredimo ovu samu formu. I sad još jedna veoma zanimljiva opcija koju su uveli nedavno, a veoma je tražena i meni je baš nedostajala naspram nekih plaćenih tema koje sam ranije koristio, jeste sticky header. Ako odemo na header i zatim imamo headers, global header, možemo da aktiviramo sticky functionality. I sad ovde možemo da biramo koji redovi će biti uključeni u sve to. Možemo, na primjer, main and bottom row, to su ova dva reda. Znači sad imamo ovaj top row, middle row, bottom row i sada kada scrollamo, ova dva će biti zaglavljena. U ovom našem slučaju najviše smisla ima da bude only bottom row, zato što je tu navigacija, a ove stvari su manje bitne, tako da sada kada scrollamo, navigacija ostane zaglavljena gore, što je veoma može biti dobro za korisničko iskustvo, pogotovo ako imamo dugačke stranice, da oni ne moraju skroz da scrolluju ka gore da bi prešli na neku drugu stranicu. Ali opcija koju ja jako volim da koristim, kada odemo ovde u sticky efekt, pa možemo da biramo efekat koji će biti. I sad, na primjer, kada se desi ovo, da bude slide down
ili efekat fade, znači samo način kako će se prikazati ta navigacija, ali među tim opcijama se krije jedna jako dobra opcija, jeste Auto Hide Show. Šta to znači? Ako budemo scrollovali, sada navigacija uopšte nije sticky, ali u bilo kom momentu da krenemo da scrollamo ka gore, navigacija će se pokazati. Što znači da je baš onako taj namera korisnika, taj user intent ovde mnogo bolje iskorišćen. Tako da samo onda kada mi treba, prikaži mi navigaciju. I naravno ovaj efekat, ovaj sticky efekat da li se prikazuje i na desktopu i na mobilnom, ako je plavo znači da je aktivirano. I ono što je još zanimljivo jeste ovaj transparent functionality koji iskreno ređe koristim zato što uglavnom je u pozadini neka slika i onda treba da budemo sigurni da će tekst biti dobro čitljiv i bilo gde, na bilo kom delu slike, responsive i tako dalje. Tako da ovaj transparent functionality pažljivo koristite i gledajte da imate dobru sliku koja će osigurati da imate dobru čitljivost teksta, jer je ta funkcionalnost zaista primarna stvar. Tako da, ovo su, kažem, eto, taj sticky su uveli nedavno i zaista su odlično uradili i ubacili sve opcije koje treba da ima. I možemo, na primjer, da odemo, kada smo aktivirali sticky, možemo da odemo i da napravimo, recimo da je ovaj main row, i možemo sticky state row shrunk. Znači, on je sad poprilično visok, možemo da aktiviramo ovo i sada kada, hajde samo da vratimo da se on vidi kada je sticky, znači main and bottom row, i sad main row, sticky state row shrink, znači da se smanji za 70%. Znači, kada mi krenemo da scrollamo i sada kada se vratimo, on je sada 70% je manja visina, hajde da napravimo baš dramatično, da bude 30, kako bismo vidjeli efekat, evo, sada je on 30% od svoje originalne visine. Ovo je baš ekstreman slučaj, ali zaista može biti veoma funkcionalno kako bi uštedili taj prostor, jer kad je klasično da se vidi normalno, a kada je sticky da samo onoliko koliko je potrebno da bi obavio svoju funkcionalnost. Zatim imamo ovu sjajnu opciju koja je sve bitnija zbog GDPR-a, ovaj cookie consent, tako da ovde možemo birati na koji način će on da izgleda, da li kao celom širinom ovako ili ovako samo u jednom uglu i koliko će taj važiti to kad oni prihvate, koliko to dugo važi i ovde možemo da zamenimo tekst, ovde napišemo dugme šta će pisati na dugme, prihvatam, i ovde naravno linkujemo sa našom politikom privatnosti. I jednostavna opcija koja nas rešava problematike da instaliramo još neki dodatni plugin i pitanje da li će on raditi sa našom temom i našim opcijama. Ovo je već ugrađeno i odlično radi. Ovde možemo promeniti naravno boje, možemo reći da ovako nešto bude, da bude istaknutije, a tekst da bude beo i, na primjer, ovako nešto baš da, ako želimo da jako vidno istaknemo, ali ajde ja ću vratiti. Zanimljiva stvar kod Blocksija jeste uvijek kada priđete mišem i, na primjer, ovde nisam ništa menjao, ovde jesam i ovde. Možete da kliknete na ovu strelicu nazad i on će resetovati na defaultne vrednosti. Isto tako je bitno napomenuti, iako nije nešto što je karakteristično za ovu temu, sve više tema to nudi, jesu ovi colors. I ovde imamo paletu boja i ovde ja, na primjer, sa jednim klikom mogu da promenim sve akcent boje. Znači, evo sada su ove markice, ovi linkovi su sve poprimili ove neke glavne boje. I naravno mogu da odaberem boju, moje brand boje koje sam dobio od klijenta ili sam izvukao iz logotipa i onda na taj način da kažem ovo je, na primjer, akcent boja, ovo je hover boja, ovo je tekst, ovo su naslovi i ovo je bela boja koja se koristi na još nekim mestima. Tako da kad odem, na primjer, na bilo koji deo, pa odem na dizajn, kada kliknem na boju, dobit ću tih 5 boja ovde gore koje su izdvojene i onda uvek vrlo lako mogu da im pristupim. Tako da, isto jedna bitna opcija koju ja na početku odmah setupujem i te promene se vidi na cijelom sajtu odmah. Zatim, ako pogledamo, na primjer, pretragu, koja je jako lepo urađena, znači imamo ovaj search, dobijamo ovaj ceo popal model i možemo da kažemo, da krenemo da kucamo i bez neke potrebe da pritisnemo enter, da se ponovo čita stranica, dobijamo odmah rezultate. Možemo vidjeti neke opcije koje on nudi, ako odemo, na primjer,
pređemo samo mišem preko lupe, možemo da biramo šta sve da pretražuje. Znači imamo članke, stranice i proizvode. Ako ja imam, na primjer, shop koji ima samo proizvode, nema blog i ima samo jednu stranicu o nama, ja mogu, na primjer, da isključim članke i stranice i da samo pretražuje proizvode i samim tim da ne dolazi do nekih čudnih rezultata u pretrazi. Tako da live search dolazi do rezultata pretrage bez da ponovo učitavamo stranicu. I kao posljednju opciju, koja nema baš puno opcija, ali je veoma bitno, jeste brzina. I zaista se ova tema jako dobro pokazala u rezultatima kada je testiramo za brzinu. Postoje određene opcije ovde u performance koje možemo da iskoristimo. Ja, na primjer, ovaj emoji script isključujem, to ako napišemo negde 2 tačke zagrada, da on prebaci to u emoji, ne treba nam još jedna skripta da se učitava, i ima naravno lazy load images, koji do duše sada je uključen i u WordPress core, ali generalno ovo je nešto što ne morate ništa vi nužno da radite. Ako niste preopteretili sajt sa nepotrebnim brojem dodataka ili suviše velikim fotografijama ili tako nekim stvarima, imaćete sajt koji se zaista brzo učitava, zahvaljujući odličnom razvoju ove teme. Iako sam ja koristio Blocksy već godinu dana da koristim, cijele 2020. gotovo, oni su krajem 2020. objavili i svoju premium verziju, jer verujte mi, sa besplatnom verzijom Blocksya i sa besplatnim verzijom Elementora možete postići jako lepe rezultate, ali oni su ponudili i Blocksy Pro. Ja sam ga inače kupio bez da sam gledao i šta nude, jer zaista želim da podržim developere koji su napravili fenomenalan proizvod. Sad bih htio samo da vam kratko objasnim šta nudi u nekoj Pro verziji. Znači, nudi još nekih elemenata za header, jer, na primjer, ovde kada smo pravili navigaciju i pogotovo, na primjer, ovo dugme, ja mogu da prevučem samo jedno dugme i sad ovde ne mogu da preločim 2 dugmeta ako mi je to potrebno. Tako da to je jedna od opcija koje nude u tom header builderu. Možemo da imamo, na primjer, i mega menu. Znači, to je kad pređemo mišem pa da imamo drop-down padajući meni koji je cijelom širinom i mnogo kompleksniji. Možemo da dodajemo ikonice u same stavke navigacije i još neke tako stvari. Zatim, ja ću vam sada izdvojiti, ima more ovih opcija naprednih za Pro verziju, ja ću vam izdvojiti one koje su meni najzanimljivije. Na primjer, ovaj custom sidebars, mogućnost da imate više sidebarova koji možete da birate na prodavnici, želim ovakav, na ovoj kategoriji želim ovakav sidebar, i na taj način da bolje napravite korisničko neko iskustvo. Zatim, ovaj sistem koji imaju content hooks, znači vi možete da uzmete i da napravite blokove sadržaja i da kažete želim da se pre naslova svakog članka prikaže ovaj sadržaj, ili želim ovde kao što je prikazano, na primjer, kada pregledamo korpu, pregled korpe, ti nakači sadržaj, ovaj blok sadržaja koji god pre toga ili posle toga. Znači, zaista napredan sistem koji koristi WordPress-ove te hukove, da možemo se nakačimo i da prikažemo sadržaj pre ili posle neke stranice, pogotovo stranice koje nam nisu tako lako dostupne za ažuriranje, kao što je, na primjer, stranica korpe, naplate ili tako dalje. Tako da imamo različite prilike, prostore gde da nakačimo te hukove. Ono što je isto zanimljivo jeste ovaj white label. On nam nudi opcije da mi kada smo u admin delu i vidimo ovde da je Blocksy, vidimo njihovu ikonicu, kada odemo na teme vidimo da je to Blocksy, što je skroz ok. Ukoliko želite, ukoliko klijenti imaju pristup administrativnom delu i vi želite da nastupite profesionalnije, Blocksy vam nudi mogućnost kada kupite Pro verziju da skroz zamenite sve tragove Blocksy-a koje postoje. Znači da klijent da ovde piše level up, da piše da sam ja napravio sajt i da nema nikakvog traga da Blocksy uopšte postoji. Tako da to je nešto što može, ja to na primjer ne koristim, nemam potrebe, ali može biti zanimljiva opcija. Isto tako, ovaj custom code snippets nam daje mogućnost da nakačimo, pogotovo u pitanju Google Analitika ili Facebook Pixel, ne moramo da instaliramo neki dodatni dodatak ili da ručno ubacujemo među kodovima, možemo da iskoristimo ovaj custom code snippets njihov i da nakačimo te neke JavaScripte ili tako nešto što je potrebno.
Zatim, opcija koju svaki put koristim jeste ovaj Local Google Fonts. Većina sajtova koristi Google fontove, ali kada ih koristimo, mi šaljemo upit ka Googleovim serverima, onda on nama vraća i na taj način mora da se ostvari komunikacija van našeg servera i šaljemo upit dalje. Google Local Fonts, mi odaberemo tamo koje sve font familije koristimo, kliknemo jedno dugme, on ode, preuzme, downloaduje te fontove na naš server i samim tim učitavanje fontova se radi sa našeg servera i onda nema dodatne upite što će pozitivno uticati na brzinu učitavanja našeg sajta. Ja sam ranije ovo radio sa nekim drugim dodacima, a sada je to ugrađeno u Blocksy, što ga čini još brži. I naravno ima još neke opcije za WooCommerce. Naprimjer, ima off-canvas filter. Videli ste off-canvas kada smo radili, to je ona navigacija na mobilnom telefonu. Ovde možemo da imamo i na desktopu, pa kada kliknemo kada smo u prodavnici, da nam tu prikaže filtere ili da nam off-canvas prikaže sadržaj korpe, možemo da imamo još neke drugačije prikaze za sam single proizvod, za stranicu jednog proizvoda, quick view, znači kada imamo kartično prikaz proizvoda, kada kliknemo da nam da malo više informacije o proizvodu, distraction free checkout, to je nešto isto što koristim, jer je kritičan moment, presudan kada je korisnik dodao proizvod u korpu, sada je na naplati i postoji na svakom shopu određen procenat koji napusti korpu. Jer je video nešto u navigaciji, ja vidi imaju blog ili ja vidi ovo, vidi ono i poenta je da mi smanjimo distrakcije i možda samo da se vidi logo bez navigacije, bez nepotrebnih elemenata, što će povećati šanse da će se kupovina i završiti sa tim delom naplate. Tako da, ovo su neke od stvari koje nudi i Blocksy Pro. Ukoliko se odlučite da kupite Blocksy Pro i želite da podržite ovaj YouTube kanal, moći ćete da pronađete moj affiliate link u opisu. Vi ne plaćate ništa više, ali ja ću dobiti određen procenat. I recite mi, kako vam se čini Blocksy? Da li je nešto što razmišljate da koristite za buduće projekte? Da li koristite možda neku drugu temu? Postoji još more odličnih tema. Ja sam koristio OceanVP dugo, Astra je dobra tema. Kadence je tema koja dosta liči na ovu temu, tako da zaista živimo u vreme kada imamo premium proizvode koji su besplatni. Koju vi WordPress temu koristite za vaše projekte? Napišite mi u komentarima ispod. Naravno, lajkujte ovaj video, subscribeujte se jer stiže još odličnih WordPress tutoriala. I radite posao koji volite, a ne koji morate.